mea otou, tō mau metua nei, e tō mau oro metua I hoara, I o rana otou te tera mei, no te wha otou I te mau himene tumu, I ni aia I te tumu prau, a wha otou an I te tau matari, I o rana. Te wha no te ie taurua, no te ie heiva himene tumu, o ia hoi ia tā mau tatatou mau tamari I te himene tatatou mau himene. Ia tā mau e ia haafaufa ato a rai tatatou mau himene tumu. Te raia. Sous l'égide du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le pôle des langues et cultures polynésiennes et du plurilinguisme et de la Direction générale de l'Éducation et de l'Enseignement organise cette année la 3e édition de ce Heiva Himene Tumu. Cet événement est destiné aux écoles et établissements scolaires de Tahiti et Moorea. Cette année, le thème est Afa Otoi Te Tau Matari. Ce grand rendez-vous réunit cette année 11 écoles du premier degré et 2 écoles du second degré. Cet événement vise à valoriser la pratique des himne tumu dans le milieu scolaire. Cet art ancestral, interprété lors de grandes manifestations, incarne en effet la fierté d'un peuple qui peut, à travers ses chants, conter les légendes de son mataina. L'apprentissage de ces chants traditionnels s'inscrit dans les programmes de l'enseignement des langues et cultures polynésiennes, mais également de l'éducation musicale. À l'instar du orero, l'enseignement des himene tumu permet non seulement des savoir-faire et des savoir-être, mais également de contribuer à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel et historique de notre Whenua. Donc, à tous, pour votre présence, Maururu. Te hinaro atu nei matou e hamaururu atua I a oto atua o te tapapame I te tahua natirara at pu o te mauhapira in ai at Facebook Live at DG2E e haapuroro ti ahi atu te IF anhora mai te whare tahuiti atu nei. Not omuar a I tatatou anhora. Te ani hehahi atu nei oto, ia oreta oto mo niu afefe, ia pate, I te roar a o te IF anhora. A imitrave a ia ore whar ohia. Te teitoa wharar a, e opanihia ia amu ia tam a, orera e inuit pape chota, pape mona I roto I te tatoara o te evahi. Petite consigne, nous vous demandons de mettre vos téléphones sur vibreur, sur silencieux, mais également nous vous rappelons qu'il est interdit de consommer des aliments ou des boissons sucrées dans l'enceinte du Grand Théâtre. Donc à tous, merci. Nous allons maintenant entendre les discours. Un premier discours qui va être dit par Madame Marie-Ange Meirao, conseillère municipale de la commune de Papeete et représentante de Monsieur Rémi Briand. Et far ume tatou te ene te oreror a Marie-Ange Meirao, mero apura oire no te oire no Papeete. Marurut popor a meyana. Yorana tatou paatua. Maururu no to tera mei te imhana e maururu atua no to farira mei a tatou poro te imhana. Alors, mesdames et messieurs les ministres, notre ministre de l'Éducation et de la Culture, monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs les élus de l'Assemblée, les élus des communes, mesdames et messieurs les autorités civiles, chers organisateurs, chers participants, bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse ces quelques mots
en tant que représentante du maire de Papeete, M. Rémi Briand, à l'occasion de la 3e édition du Heiva Himene Tumu. Alors, le Himene, comme on le sait tous, n'est pas seulement un chant. Il est l'âme de notre peuple, le souffle de nos ancêtres, la mémoire vivante de notre histoire et l'expression profonde de notre identité. À travers chaque voix, chaque harmonie, c'est toute la richesse de notre culture qui s'élève et se transmet de génération en génération. Cette manifestation aujourd'hui, dans sa 3e édition, témoigne de la vitalité de nos traditions et de l'engagement remarquable de celles et ceux qui œuvrent à les préserver. Je tiens à saluer chaleureusement les organisateurs pour leur dévouement, ainsi que tous les groupes participants, toutes ces écoles du 1er degré et du 2e degré, dont le talent et la passion font vibrer nos cœurs. Papeete, capitale dynamique et carrefour culturel de notre Fénois, est fière de soutenir ces événements comme celui-ci et renforce nos liens, nourrissent notre identité collective et offre à notre jeunesse des repères essentiels pour l'avenir. À vous, chanteurs et chanteuses, porteurs de cette tradition précieuse, je souhaite adresser toute mon admiration. Continuez à faire vivre le Himene avec fierté, sincérité et passion. Que cette journée soit placée sous le signe du partage, de l'émotion et de la célébration de notre héritage commun. Au nom du maire de Papeete, M. Rémi Briand, je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous un magnifique Heiva Tumu Himene. Maururu. Maururu meit e. I te ene, e whar o mei tato, e whar I mei tato, I ta tato, whatere hau, o nā papa e toru, o te hapir a Samantha Samin. Maururu. Yorana, Yorana, Yorat fareira ae, Ana, Yorat fareira ae. Te rei e te iti o te mana. Te mau matahi opu a, tōni a tō raro tō tai tōuta. Yorana i tō tātou fareira ae te i mahana. E hao tō inu mai, e whari nā mua wau tā tātou mō piahi, no te mea i e, o rātou i te tumu, tātou i amu i mai i te i e mahana, i raroa e o te i e whare nenhe, te whare tauhitini, te whare tauhitini tā u e ani popomet e i a rātou. Te mau piahi, Yorana. Te mau tamari I, Yorana. Hapue, Yorana. E. Torimatara, Yorana. Wata mai o tō te mau tamari I o nei, no te wha o tō I ta o tō mau himene. Himene ru aua nei, tarawa taitia nei, tarawa rarumat eia nei, no te hapi atoa ia mātou e, te mau aamu, te mau aai, te mau aito, te mau I oa o te mau wahi ta utu I hapi, I roto I ta utu piha hapi ra. Maururu me te ia utu. Chers élèves, c'est à vous que je vais m'adresser d'abord. Vous adresser d'abord un grand merci. Parce qu'au fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas que de simples chanteurs. Vous êtes des conteurs et des passeurs d'histoire. Et au fait, chaque fois que vous apprenez et que vous entonnez un Tarawathaiti, un Himene Ru'au, ce ne sont pas que des voix que vous apprenez à entonner. Ce sont des histoires, des légendes, des histoires que les adultes oublient. Et grâce à vous, grâce à vos enseignants,
que je remercie également aux directeurs d'école et à nos inspecteurs, alors vous nous rappelez que ces histoires ne s'oublient pas. Vous nous rappelez aussi que les légendes qui ont parcouru notre histoire nous permettent de nous souvenir d'où l'on vient et pour savoir tout au long de la vie où l'on va. Les Himene Tumu, ce sont des voix, ce sont des chants, ce sont des paroles qui nous rappellent tous les jours qui nous sommes. Et c'est important de savoir qui nous sommes et d'où nous venons, parce qu'autrement, on ne sait pas où on ira. Alors merci, chers élèves. Vous savez, tous les adultes qui vous entourent aujourd'hui sont admiratifs, parce que ce n'est pas facile de monter sur cette scène. Et grâce à vous, on va se rappeler tous les jours qu'il ne faut pas oublier notre histoire. Je tiens à remercier particulièrement les organisateurs, le pôle des langues et cultures polynésiennes, M. Moana Greg et tous mes collègues enseignants animateurs, enseignants référents pour les langues. Merci beaucoup pour votre investissement. Je tiens à remercier également celui qui a initié le Heiva Himene Tumu il y a 3 ans, Roni Teripaya, que je vous demande d'applaudir. Et vous savez pourquoi il a tenu les enfants à organiser le Heiva Himene Tumu? Parce qu'au fait, ce sont des choses que l'on n'entend pas tous les jours et que l'on entend uniquement au Heiva. Et son souhait, c'est que l'on n'oublie pas ces traditions qui nous rappellent nos ancêtres et tout ce que nous avons appris avant pour mieux grandir aujourd'hui. À toutes et tous, je vous souhaite d'entendre ces messages pour que vous n'oubliez jamais, pour que nous n'oublions jamais qui nous sommes et d'où nous venons. Et je reste convaincue, et nous sommes convaincus, que les chants qui seront élevés aujourd'hui par la voix de nos enfants sont incontestablement Raya, a whainene noa hi atu e tahua, te ie tatato wharehapi rā matamua e paumameni ai tahua no te whare tahuiti nei, o ia hoi, te wharehapi rā pin ei, marurut popor ame ia rātou. Monsieur, normalement, je suis à côté de Oka.
Yaurana tato paurua. Te taime a wharu mai tamato tara wararo mate. Iora tato we. Ramai, tahi pichi. Iora tato we. Eho iye, eho iye. Matari inya e. Eho iye, eho iye. Matari inya e. Wari wa mai matari ini a itera iye. Wate mai te tamara mai te tau perfe. Wa ite fenwa ete muana ite mai ta ito arai. Wa ite fenwa ete muana ite mai ta ito arai. Wa ite fenwa ete muana ite mai ta iye. Wari wa mai matari ini a itera iye. Wate mai te tamara mai te tau perfe. Wa ite fenwa ete muana ite mai ta ito arai. Wa ite fenwa ete muana ite mai ta ito arai. Wa ite fenwa ete muana ite mai ta iye. Awe ho ye te wa wa. Ua hiro te reira. No e te na mauhi. No e te na mauhi. No e te na mauhi. Awe ho ye te wa wa. Ua hiro te reira. No e te na mauhi. No e te na mauhi. No e te na mauhi. No re ra tato parua fatura i te mamai taie. Ata ku haputu i te mama a paru po here tamo me. E aha ia mui te reira ia ora hau noa te tatae. E aha ia mui te reira ia ora hau noa te tatae. E aha ia mui te reira ia ora hau noa e. No re ra tato parua fatura i te mamai taie. Ata ku haputu i te mama a paru po here tamo me. E aha ia mui te reira ia ora hau noa te tatae. E aha ia mui te reira ia ora hau noa te tatae. E aha ia mui te reira ia ora hau noa e. O himene ru'o. Lima, tramai, tahi, pici. Wafa'a ite matari iraroe te
api ira a e wha a ine te whenua e. Ua huri te tauta o to te whenua. Ua iti te mama a atoa. Ua huri te tauta o to te whenua. Ua iti te mama a atoa. E tano te taranira. E tano te rahuira. Ua hoi te nuu atua. Ua hoi i te po. E tano te taranira. E tano te rahuira. Ua hoi te nuu atua. Ua hoi i te po. Afa atura. Afa atura. Afa atura. Maururu mai te mau tamari i no pin ei. I te matete wa wherurihi a mai e pupu i te mau wharehapir atoa o te tapapa mai o te hara mai e whaoto i te i mau himene tumu e pupuhi ai a rato te tei yo. No te amarurur ai a rato. Traia, nā mari ons mai rau e pupu atu i te o a pin e. Merci. Non, ça c'est la dernière. Merci. Marurupin e no ta oto tarawararumat e ta oto himene ruo. Tēnei, e whare i mai tātou i te whare hapir a wharahei nui o te whaoto mai i tho e tarawat heiti e tho e himene ruo. Marurut popor a mei a ratou. A tomo mai. Parhei tātou. E te mautōm te yaurana. Tātou pātoa e maeva. Mātou te e te maupiahi no te wharehapira, wharahei nui no whaa. Te af e meira i tāna maupehe tumu no tōna ai a. E nā otou te reira e whar o mai, maruru. Manawa tātou. Tahi piti. Manawa tātou te wharerera i roto i te ora e. Matari te e te amane e tau te o mea e. Wahoto te mau mea toa
o meira i tamatou himene ruo. Aci amai na. Aci amai na. Tahi pici. Aci amai na. Tenuna ama omi e feti hate ae kurano ama ie. Afa ofa i te a oe. Ua ine roa o te oe. Matari i te feti a arata ie. Paa i te tau au hune e hae. E ore tēnā e morohi e. A tau a hiti noa atue. Ia pua noa mai te hina noe. Horo horo noa rā te reo aue. Ia para noa mai te tau whiri ie. Putoto noa te hiri ie. Auti parara ini ai te maua. Ua pori te ai tātai. Whachi whachi te mai rana oe. Ua ora tō utua whare e. Auti parara ini ai te maua. Ua pori te ai tātai. Whachi whachi te mai rana oe. Ua ora tō utua whare e. Ma ohi e. Nore amai oi. Ma ohi e. Te ahui oi. Te hi e te whenua te hi ia oe te whenua wha amuia oe. Ma ohi e. Nore amai oi. Ma ohi e. Te ahui oi. Te hi e te whenua te hi ia oe te whenua wha amuia oe. Ma ohi e. Maururu no tōtou whaar ora me, e iauran. A ti a tātou. Haere who. Be papu met et proud a. Pomare, a? Se pomare? No. Pari me tato ia te vai pai a pomare, mero aporar hei. No te horo aratu ia, no te pupur ai te o i te whare hapi rā wharahe nui. Maruru. E te mautom te. Tātou pauroa e. Maururu. Whar o mei tātou i te ene i te himene tārawa teiti, e te himene ru au, a te whare hapir a tuter ei tāne.
Ta irurua era. Yorana te hui mana, yorana te mome tua, o vau te e o ahma te a tautu. Whar o me o tau tamatou himene. Pape hia e Noel a whaahu waki. Te whatu pe o Deina a taweari. Tramai, paineine. Wharara, nota. Ta irurua era. Ta irurua era. Tei, piti. Ta irurua era i te tamae. Te tamano parenuie. Wharia a matari ini a matari te tau ohune. Wharira a matari ini a matari te tau ana oe. Wharira a matari ini a matari te tau ana oe. Wharira a matari ini a matari te tau ana oe. Uarere na manu e rua e, pira e te ae, pira e uri e, tapa o whaatau aroha e, ia oe e te tamae, ua a te pua te mahu e, whauna una tō tino e, ua a te pua te mahu e, whauna una tō tino e, ua a te pua te mahu e, whauna una tō tino e. Horo horo te i a arahiri e, tā te toto a te tamae, ua o tō te arewa rewa e te nuna pare nui e, ia ora o e pare nui e, ia ora o e maohi e, ia ora o e pare nui e, ia ora o e maohi e, ia ora o e pare nui e, ia ora o e maohi e. Wharo me o tau tamatou ruo. Whainene, rima. Wharara, nota. Matou te ie. Matou te ie. Hei, piti. Matou te ie. Te mau tamae, te mau tamari i maohi e. Matou te ie e ora nei e, i roto te oire pira e, watau matari i ini ae, te tu matari i iraro e, anu anu e rewa e, maroi e whenua e, pare nui e,
Maururu i te wharor ame. C'est bon. Mele gos. Tapea e. Maururu mai te e umano te i e himene ta oto. Popo whaahau na tatou. Nā muarua te hina aro nei au e whaatei te mano tatarahapa, te haper aia te oa, o te vai paea hoi ore, te ho te pupu atu i te o, a te whare hapir a wharahei. Wharahei. Tēnei. E pupuhi atu te o, a te whare hapir a tu te rei tāne. Traia. Whare imei tātou i te nei, i te whare hapir a meha anui, no tā rātou tārawat heiti, e tā rātou himeneru o. A whainei nei noa mai ei, te mau tamar i no rimatara i a rātou. E te tomte maeva, iora nei te whare raa. A whare I mai te tap ono te aroha e te whātura. Mai roto mai a mātou te mau tamar ino me hanui. E himene atu mātou I te hoe tarawatahiti, e hoe himene ruau. Papehia e daina tawiari, e tō mātou nā orometua haapi, o orometua vemiti e o orometua alison. Maururu I a meit e te I mahana.
Whainene. Taraba Techi. Tahi Rua Toru. Manabatata te nunai te wahimene. Matate ie te mautamari ino te kumai hanui rae. Afai mane matowe. Pepe no te mato ai ai. Yaura yaura nai yaura te wharere rae. Yaura yaura nai yaura te wharere rae. Yaura yaura nai yaura te wharere rae. Ini ai te mau ai. Ita manue te vaine te maanani. E fofano punarue. Fofatu punate ie no te fano punarue. Ohune te whenua e hahe. Ohune te ananie. Ohune te whenua e hahe. Ohune te ananie. Ohune te whenua e hahe. Ohune te ananie. Tata te nunae te wahimene. Tata te ie te mautamari no te pumai hani ae. Awhai mai te matoe. Behe behe no te mato ai ai. Yaora e yaora nai yaora te wharere rae. Yaora e yaora nai yaora te wharere rae. Yaora e yaora nai yaora te wharere rae. Ini ai te mau ae. I tā manue te vaine te maanani. E whawhano punarue. Whawhatu punate ie no te whano punarue. Ohune te whenua e hahe. Ohune te ananie. Ohune te whenua e hahe. Ohune te ananie. Ohune te whenua e hahe. Ohune te ananie. Whainene. Himene ruau. Tahi rua toru. Whaaine ine no ara. Te mau aito. No te tomora anani. Ite ie tau mata ini a. Ini ai te mau. Apunaru iwe. Ahui noa te whenua. Ahui noa te whenua. Ini ai te mau apunaru ue.
te whaaro ora mai ia mātou. Tipu. Ali lebih. Sibong. Popo whaahon na tatu, te whare hapir a no meha anui. Jean-Pierre Chin. Whare mai tatu, ia Jean-Pierre Chin, mero apora oire, premier adjoint. Mono tawa na oire, mata mua no te oire no puna auia, Popo. Tēnei, whare mai tātou i te whare hapira no motua ura ana poto no rimatara. No tā rātou himene tomor a e Tarawat Heiti. Ia urana manoho. E te mautamari i waneine? E te mautamari i waneine? Hamata tātou. Tahi piti toru. Ia ora tātou te harereira a i te ie mahana e. Ia ora tātou te harereira a i te ie mahana e. Ia ora tātou pauroa e. I te ie maine matau e. Tamari ili matara e. Ia ora tātou pauroa e. I te ie maine matau e. Tamari ili matara e. Ia ora tātou te harereira a i te ie mahana e. Ia ora tātou te harereira a i te ie mahana e. Ia ora tātou pauroa e. I te ie maine matau e. Tamari ili matara e. Ia ora tātou pauroa e. I te ie maine matau e. Tamari ili matara e. Sigo? E te mautamari i waneine? E te mautamari i waneine? Hamata tātou, tahi piti toru. Hararo te nua, hararo pātiri, whakai te matai hui a mai. E matai a mai, nā muri tua mai. E matai a mai, nā muri tua mai. Hararo te nua, hararo pātiri, whakai te matai hui a mai. E matai a mai, nā muri tua mai. E matai a mai, nā muri tua mai. Anui
te mau tamari I rape. Les voix de Rimatara, Popo Tato Yarato. Ils viennent de loin. Torimatara, Harimai Oto Tap Onoti Aruha. Alors, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Merci beaucoup les enfants d'avoir partagé votre langue, votre culture et ce voix à tous vos camarades de Tahiti Nui Mari Awarau Te Huru o Te Maumanu. Et Maruru Mete, alors, on a entendu des voix très particulières. Mike Tessier je suis sûre, a eu des frissons, notamment nos chefs de groupe, parce que ce sont des voix très particulières. Et voilà, donc on a 4 artistes et tout le groupe, bravo, bravo. Et du coup, ça fait Enfin voilà, je suis impressionnée parce que je ne suis pas capable de faire ça. Et il mérite encore tous nos applaudissements aux enseignants de Rimatara, Maruru Meite et les enfants. Merci à la FOL de les accueillir également. Maruru, voilà. E no te mea i e nā whaatereho i hoa e pupu atu te o ato Rimatara, whaat I mei i te ieo. A whanhono atu e trapupu e ana. E whaar I mei a tātou I te nei, I te tarawat heiti, I te himene ruo, I te tarawara romat e, I te himene ruo, at wharehapir a Punawai Plan. Maruru. C'est quoi? Yo rana tato purua ite yenei mahana. Tomite. A apo mai tamato o hipa. O ya ho ina himene tumut o pichi. E haamatamato ya te taravara romat e. Pap e hia e pehe hia e deina taveari. E faauchie i te himene ruo. Pap e hia e namata nina. Pehe hia e deina taveari.
Tramai, Maururu, e Maururu roa. Tramai, fai nene, temo pupu himene, tahi pichi. Temo pupu himene, yorano. Temo tomite, yorano. Temo metuae, yorano. Tatou pauru ate amuimai, ite ie tauru ahimene tumue. Mana bae, moe moe, iroto ite arohate atuae. Madote ie te matamari fare hapira puna beke hae. Haya toyo manota ie ia tene puna auya. Hahana tato ehe, tato te tau maohi hae. Hahana tato ehe, tato te tau maohi hae. Hahana tato ehe, tato te tau maohi e. Matari i ini ae. Nate na fetura fai te mai e tau matari i ini ae. Tato te ia fai te mai e te tarau na te oa oa e. Ua au ne hoi te mua e. Ua au ne hoi te moana e. Ua au ne hoi te whenua e. Ua au ne hoi te moana e. Ie, roa e. Ua ora tātou e. Tramai tamatou himene ru'o. Tramai, fai nene, rima. Matari i iraroe, tahi pichi. Matari i iraroe, marama api te pi i maira yata uae. Aci atatou, te tamama ohi arohi noto oe ananahi e. Afa atupu okwara a ora e mate ani itera ite ite e. Arohi amui, arohi amui, anai tatou aroe todo. Ia vai hoa mai e, ia vai hoa mai ite maira e ha e. Ia vai hoa mai ite iho ie, ite tau hepo hepo e. Ia hano aho i tātou hoi e, ite mau mahana to ara e. Arohi amui, anai tātou aroe todo. Ia vai hoa mai e, ite maira e ha e. Ia vai hoa mai ite iho ie, ite tau hepo hepo e. Ia hano aho i tātou hoi e, ite mau mahana to ara e. Tomite, o tamatou o hipa. O ruana na o karatu u i oa. Raacir a himene ci no te mo pihava o no puna vei plen. Maururu, maururu roa. E pupuhi atu te o nā Marirose Teuru me ro apora oire no puna awia.
E whare mai a tātou, i te whare hapir a nutere. No tā rātou tārawat heiti e tā rātou himene ruau. Test, test. En attendant que les élèves s'installent, on va applaudir encore nos enfants. Alors, vous voyez bien évidemment que nos élèves se lèvent et deviennent sur scène nos artistes et nos chanteurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup m'ont demandé, Fatrero, pourquoi est-ce que c'est pas ouvert au grand public? Si, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, le nombre de places est limité, mais l'idée, au fait, c'était que nos élèves puissent être eux aussi spectateurs de ce bel événement. Autrement, nos élèves étaient toujours derrière. Mais c'est pour eux qu'on chante. Et donc, ils avaient aussi cette opportunité de participer à cet événement, mais plus uniquement dans les coulisses, devant. Comme ça, ils apprécient aussi l'événement d'aujourd'hui et les chants. Voilà, je voulais le dire parce que c'est important que nos élèves soient aussi spectateurs. Autrement, il n'y aura pas d'autres événements comme ceci. Maruru. Te mau tamari I iaurana, te mau metua iaurana, te mau manihini iaurana, te mau tātahi opoa iaurana. Te ie tatau tamari I nuu te reno māhina, maururu. Whainine. Arima. Matari I ni a te piti. Matari I ni a te matahi e. Arata I a e te mau I tai e. Matari I ni a te matahi e. Arata I a e te mau I tai e.
himene tarava. Fainini. Matari ini ae hei pichi. Matari ini ae behera a utawe. Ahune te aru ite tai marvae. Ahune te mahotu ite ama oye. Ahune te mahotu ite awe. Matari ini ae behera a utawe. Ahune te aru ite tai marvae. Ahune te mahotu ite ama oye. Ahune te mahotu ite awe. Matari ini ae ahune te monae. Te moana ahiwae. Moana uripaoe. Ne hotu o te taie. Horo horo te ae. Ne hotu o te taie. Horo horo e. Matari ini ae ahune te monae. Te moana ahiwae. Moana uripaoe. Ne hotu o te taie. Horo horo te ae. Ne hotu o te taie. Horo horo e. Matari ini ae ahune te whenuae. Ua tupu te paramo. Noro no mai te whenuae. Ua ora te nunae. Te nuna ama oie. Ua ora te nunae. Te nuna ae. Matari ini ae ahune te whenuae. Ua tupu te paramo. Noro to mai te whenuae. Ua ora te nunae. Te nuna ama oie. Ua ora te nunae. Te nuna ae. Yaura na ho i tātou. Pa'ato ane. Tō tātou nei wharereira i reie mahana e. Yaura na ho i tātou. Pa'ato ane. Tō tātou nei wharereira i reie mahana e. Maururu te whakor ama. Thomas Palwan. No te pupura ai te o at wharehapi a nutere no mahina, e whare me tato ia Natalie Bigorn. Tēnei e whare me tato i te wharehapi a no tiapa. E himene mei rātou, ho e himene ai a, e ho e himene tarawa teiti. O ni ai hoai te oire no tiapa, iau i te ie man o tumu prau ta tātou no te mataiti, o ia hoi te whaotor ai te tau matari.
Tabush. Tabush, just one that is like. Thank you. Thank you. Stupid, thank you. Sama špapa. Te mai ne matau e tia panui rahi e. Amo mai te ro'o hanana no pa e ara e. Himene ai a himene fatura. Te para ora no tomato whenua e. Mai ne matau e tia panui rahi e. Amo mai te ro'o hanana no pa e ara e. Himene ai a himene fatura. Te para ora no tomato whenua e. Pere ai tua tahata muta e. Tua a whenua no te arapa e. Tirano mai na mua e piti o mahuta a iwiroa e. Whaorura na te rikita o matatini e. Pere ai tua tahata muta e. Tua a whenua no te arapa e. Tirano mai na mua e piti o mahuta a iwiroa e. Whaorura na te rikita o matatini e. Whaorura na te rikita o matatini e. E tēnā o atini e, mā ewa. Mana vai tō tātou whārere i rao. I roto i te oro ano te himire tumu. Ma tau te e te mau tamari. No te wāmatai na ano pāia. A whai mene i te prono to matau aia. Iau rāna. Hei! Mana watato, ramai, take, piti. Mana watato te wharereira, i roto i te e oro ai. Oro a hanahana, oro a ruperupe, oro a no te himene tumu e. Ini ai te tahua no te hiro a tumu e. Iau rana, iau rai te wharereira ai. Iau rana, iau rai te wharereira ai. Iau rana, iau rai te wharereira ai. Mai nei tore o iti e i te pira a mai i a mātou. Iau mau tamariti a mai ni ala whaoto tā o e tāra mai. E whahanahana te marau no tō
mai ni matau e siapa nirahi amo mai te ro'o hana no pa e ara e mele ai ahi mele fatura hara ora no tomato fenua e ai wata hata buta e a fenua no te ora pae Namo mai namo e piti o mahuta a imiroa e a orora na te rita o matatini e a orora na te rita o matatini e Eru ri to chiapa? Eru ri? E pupuhi atu ta o tō hou o tō ahare tue rape. Whare me tato ia vani nā kru la vahine. Hare mai. Hare toa mai te rāti rau te ie pupu. Te eri tato, tatarahi atu tana maumohi a. Popo tato te e mau tia raatira no te mea ere, te tuha hupa ohi e no te raatira ra i te ho e pupuhi mene. No te rapopo mai te tato i te e te mau raatira to ai hare mai nā mua i ana. Maruru mai te to ti apa. E whare i mai tātou i te enei, i te whare hapir a no apate a papara, no tā rātou tārawat heiti e tā rātou himene ruau. Yaurana! Matau te tamari apatea no papara no te tuha hitu far omei atamame apatea Pour les distants pas grave.
Afar omai. Far o. Hey, pichi. Maururu. Ochi to tato hipa achi a. Hari. Hari.
Maru mai te whare hapir a no apate a papara. Parhei no me oto ni tahua. Harimai. Si. Hare mai, hoi mai tō papara. A hoi mai ni tahua. Harimai. Vai. Parhei mai tō papara ni tahua. Hoi mai. Raya, nā mai te sie, tāwana oire no papara e pupu atu i ta oto o. Merci. Te motamari, e huri poro oto ia oto i o, i te poro me rato o vei maua oto. Maruru mai te. Traya. E whare mai tātou te enei, te whare hapir a pōmare maha no tā rātou tārawa te heiti e tā rātou himene ruau. A whainene no mei e rato ia rato, e a hoi no atu e tō apatea i tō rato parhera, te hina aro ne mātou e haamaru ia oto, te tapapa mei te hāpurororo ati a te pū a te tahua natirara DG2E, inha me rahei roa oto, o te mātei te mei nei, te ieheiva himene tumu. Pōpoto ana tātou, tō tātou mau metua pahaya, tō tātou mau wheti e mātei te mei nei ia oto, no te ieheiva. Pomare, wainene oto, te haere maira. Madame, et moi. Damar ipa mare. Atau bye.
ahe. Tomite Yorana. Fatere ho te mo fara pira. Te mo fatere o te mo fara pira. Te mo fara pira te amui mai. Tata paura Yorana. Mātou te ie. Te pupupia hino te whare apira, tuaroa no pōmare maha. I tēnei, a whar o mai tamatou tā rawa, no matar ini a oia hoi, whātau āroha. Wai nei ne? A whar o, mai waya oe. Mai waya oe. A te, abichi. Mai waya oe tāroa nuie. E te huna maohie. Ia ratoa oe te hui mana e te mautomite. Tota tone whare reira i te e taurua himene. Tota tone whare reira i te e taurua himene. Tota tone whare reira i te e taurua himene. Abichi aini ai te rai e. E parara a matahichi e. Parari ni ai te rai e. Ua ahune o te ora e. Ua ahune te atai e. E a papa ma oa e. Ua ahune te autai e. I te taro te uru te haari e. Ua ahune te autai e. I te taro te uru te haari e. Ua ahune te autai e. I te taro te uru te haari e. Kopura te mata matarini ai. Ahune te whenua i te ora e. E a tare rei tori mai e. Ko whai o o te heru heru e. Ara te ara ue. Na te misina tai ngā tua e. Ara ta oe aira e. E aha tā tari tori mai e. Ara ta oe aira e. E aha tā tari tori mai e. Ara ta oe aira e. E aha tā tari tori mai e. Eira te tawa maohi ahi o te rai te whenua e. Whātau ara matarinia e. Ia ora tā oa e. Kangata hia te atua nui e. E whenua tō oe te maohi e. Kangata hia te atua nui e. E whenua tō oe te maohi e. Kangata hia te atua nui e. E whenua tō oe te maohi e. I tēnei, a whar o mai i te oto o tamatau ruau no matar i ni a oia hoi, e tau au hune. Wai nei ne? A whar o, wapura. Wapura. A te, abichi. Wapura te wheti ai te rai e. E mata o te rai arachi a tupuna e. La te mau tupuna pi ira ae. E tau ahune parara a matahisi e. Whaatau aroha no te rahi mai e. E rea tumu te whenua nei e. I te ohi mai, i te ohi mai. O te whenua, o te maa o hira e. Taurua nui, horopo hipo i e. O te ura tau i e para e. Matari i te i e o mere iti e. O te uru mere mere e. Whanau raa, whanau wheti a o te raira e. Matau te rai whaara te whenua e. Ua o hua te tau. E tau no te hau. E te maohi e. Ua o rato hua a. I te here o te metua e. Ua o hua te tau. E tau no te hau. E te maohi e. Ua o rato hua a. I te here o te metua e. Aui o te uri arahi ahi amiri hai ta oe. Arahi ai nu e te tamama ohi a ai i te hotu whenua e hae. Ia ora te tupuna o matari
afar imai i te hau. O te tamar i maohi no pōmare maha. Yaora, yaora, yaora na. Achi a. Hou te mau tamar I a haere ai rape, e pupuhi atu tā rātou wō. Te ariki nahiti. Hara mai te rātira pupu? Maruru mai te mau tamar I te mau piahi no pōmare maha. Tamar i pōmare. Rape. Whare mai tātou I te nei, I te whare haapir a ahiti te rā no whaone. Yaurana. Afar omei tamato himene tum eru au. O puana vau. Mai tai tai, tu une
Afar omei tamato himene tarawa. Wahatu cinirau te atua te moana. Wahatu cinirau te atua te moana uri paorae. E moana paru e moana hoho no hora no te arae. Atere ma ate nana oe ma oe tama ma uie. Atere ma ate nana oe ma oe tama ma uie. Atere ma ate nana oe ma oe tama e. Wahatu cinirau te atua te moana uri paorae. E moana paru e moana hoho no hora no te arae. Atere ma ate nana oe ma oe te tama ma uie. Atere ma ate nana oe ma oe te tama ma uie. Atere ma ate nana oe ma oe te tama e. Wahatu cinirau te atua te moana uri paorae. E moana paru e moana hoho no hora no te arae. Atere ma ate nana oe ma oe te tama ma uie. Atere ma ate nana oe ma oe te tama ma uie. Atere ma ate nana oe ma oe te tama e. Wahatu cinirau te atua te moana uri paorae. E moana paru e moana hoho no hora no te arae. Atere ma ate nana oe ma oe te tama ma uie. Atere ma ate nana oe ma oe te tama ma uie. Atere ma ate nana oe ma oe te tama e. Traia, ua titi hemene a tō ahiti tera. E pupuhi atu i a taratou o na ugantāne. Whaatere no te pua te mauhapir a. Popo whahau na tatou te e pupu. No oro me te mata e na tāpapara me a tatou. Maruru me te e. A hare noe o ahiti te rai rape, hina arovo tō te moi a matini patapata rai mori, patamena o tō in mua. Mai te pē te ite me te ra o tō whanhor a te wharehapi rai muri mai, o vehi atu ai te mata i ia. E mai te pē o vehi atu ai te mata i, o vehi a mata i a. O te ahup o tātātou ia e whare i mai, whare i pōpō mei te teime, te wharehapi rā no aho tō teina te ahup o. Ahi o mei te irif ahe e a vehi atua mea mama.
Heke. Heke. Hekani. Oh là là. Même si je suis ici, mais je donne la note. Oui. Heke. Hanyanana. Doratira. Iya orana, iya otona, maururu itetera aman. Amui. Nuroniu. Amui. Ahimeneme. Ya orana, te e tamato himini tarava, te ai no vehi atua I te mat ei. Te aitu no te horoi, maururu. Tahi pici, Atau deye te mau tamarino.
hichi. Maururu. Maururu met e te mau piahi no te whare hapir a ahoto teina no te ahupo. E pupuhia tarato wo e Cliff Lawson. Tapiri mai te ratira pupu. Maururu met e. Ali. Hare rate mo tamar I maururu met e. I te iene e whar o mei tātou I tātou pupu hope awa te, tātou I hope awa tātou ni heiva himene tumu. O iaho I te whare hapir a tuarua mako te wane no tā rātou tārawa raromat e tā rātou himene ru au. Okay. E te mau tōmite, te mau piahi, te mau metua. Tātou pauro e amui mai te iem ana. Ia ora I te arere ira e. A whari mei te tāpau aroha, mato te ie te mau piahi no te whare hapir a tuarua no mako te wane. A wharo mei ta mato mau himene. Ano. E te witama e tai piti te witama e Yara na tato I te e oroa e te nakoto te I e mato te kuro
Huariro e ukotai. Te uitau i ae. Yara na tato i te e oro ae. Te nā koto, te i e mato. Huariro e ukotai. Tato pauro ae. Yara na tato i te e oro ae. Te nā koto, te i e mato. Huariro e okotai. Te mene mato e mua mene yakoto. Yorana e yorana motofo. Yorana e yorana motofo. Afari uto matae.
Yaurana. Traia maruru mai te mau piahi no mako te wane no te ie na himene nene mau tā rātou i whaoto mai. E pupuhi a tā rātou o na moana Greg o iaho i te matahi opua o te prau no te reo. Vous restez un petit moment avec moi sur la scène. O tēt o tātou i te hope o tātou nei whaanhora. E te hinau nei au e popo ahua tātou i tātou mō tamari. Popo tātou i rātou. Rātou o te wha oto mai. Fōwha e veirei tui tō tātou whenua. I pupuhia mai tō tātou mō tupuna. No reira, hapu e ahua tātou i te popo i rātou. Te hinauna i tēnei mana o te whahope rā, e amaruru mai te i te whaaterehau. Mau whaaterehau e tēnoa tu te mau tia roto i te apor ārhei, roto i te mau apor ā oire, o te tapapa mai tēnei whaanahor ā no tēnei mahana. E te hinauna tōnei au e amaruru, te tā atoa rā o te mau orometua. Tāu hinauro e pōpō tātou i te mau orometua. Rātou o te rohi mai no i whānei nei tā tātou motamari, i nea hioa tēnei tāpura uhupa tā tātou. Toria, e te toa e amarirauroa no te mea, o tēt o hoa te teme, te hinaro o arat o pū o te motamari e here tāmaa, te ti e hio mai rei rātou rāpā, no ria, maruru mai te e wharerea tātou i te imateiti mua, i orana. Traia, te hinaro ne mato e haamaruru i te tatoara o oto, te teme e te mate teme i te ihapuroro ati a i te atipua DG2E. Te hinaro ato ane e haamaruru i te mau rima tauturu ato a te whare tauhiti nui tonara atira e te mau rawe hupa a te pū DG2E o te tapapa mei te IF Anhora. Ia auto pourua maururu. Nous tenons à tous vous remercier, ceux qui ont pu nous rejoindre pour ce Heiva Himinetumu, ainsi que ceux qui nous ont suivis en direct. Nous tenons également à remercier Monsieur Tokorangi, directeur de la Maison de la Culture, ainsi que tous les techniciens qui nous ont assistés et qui ont fait en sorte que cette journée soit une réussite. Merci également à tous les techniciens de la DG2E présents à Te Whare Tauhiti Nui aujourd'hui. À tous un grand merci et à l'année prochaine.